Yang Ratu Agung Sri Palungguh Syukur Dewa dados matiosan pisan batu dados dienir kamu yang titiang waluyu sekadi sangeang rate liniput dening lama Ratu Agung rem-rem tejan Palungguh Syukur Dewa ritambangan dijo minat kuno pangubakti titiang kumantir yang linggit Palungguh Syukur Dewa kendal jaban Paman Arka jene ngawenan sebang ngelabu ke kene mare medal sangkane ngatur pamane nang ngawen ngelabu ke kene tawa ingat pamana duga segala nu nyeneng dipuri jong rangwasi adat paman jematur kape nenglang wih, sada misi mecek nangis liman pamane mati. Bang sida aja gelangi rengang kayu ni beli agung, jangkep alat rabi mai ke puri widya pura. Papan syarat kone kena pamane, kalau ngayen nang gelatong sedane melah. Dewala. Di subane sida gelada di Prameswari. Saling ke paman kalau ngayen nang gelatong sedane melah. Ada rasa matur. Tangkil yang saya ngadu utusan paman sing sida parap kape negela yang kane perunukane kerasa subuh tan bina ciceng borosan tingkah pamane ngolah petak basang pamane dong kan kewala paman sing pesan ingat gitu ngambewek lah bakti nenek kene-kene ki orang paman kape negela ha Wagong dados Brahmantio Palungguh Syukur Dewa ring dewek titiang dados nenten kemana antuk titiang Ratu Wagong nenten kemana nebo ulian gelas sideng isine ngatur paman makadong-kadong wesan gelangannya anak-anak subat tua memadu kasang radini memadu ben memadu nomor dulu pamana gelang memadu nomor telu dadi das gelang madu paling cerek ke aduh ngopidan menggelang mandilira makin dumun dados di kebangetan pisan Palungguh Syukur Dewa ngayunin makin napi tujuan Palungguh Syukur Dewa merabian meriki ke jagat Widyapura tenika kemantit dikayunin rin manglene presiden Palungguh Syukur Dewa nguasi tuwi jagat dari kiring Widyapura karena sapunika ayun Palungguh Syukur Dewa saja paman do meledua tujuan gelah ne utama kewala nu tegarang paman ngenaha saling ke gelas sidang ulati tujuan gelah itu paman adi rasa mulati kayu ni beli agung subuh sing sida belah yen ingat-ingat ngelate sayang lantas tugas segelang mara dekat ini kalau waneng jani len pesan paman paman aja subenawang tugas semara dekat ini kengket ide beli agung nggak melingop takut neka penenggelam makayun gelam mesiram na ide ngamilang toyo di kengkene kerja penyaplok nyonyo berjemaah jani adi bisa ke kene paman di jana yang mirip netuno paman oh iya nasapuniki kuentenan Palungguh Syukur Dewa ritamangan makin sampun kerasan dewa titiang doanin sampun lami Palungguh Syukur Dewa nenten anang tangkil ringi doa anak kelingsir iri kering gua maya genggong mejantan tuna mejantan nerarat kawi bawan Palungguh Syukur Dewa kawi sesan Palungguh Syukur Dewa man yen sente paman matur keto gelak ke masing sa paman saja yen ini saja neng ranaya bener gelas sing tani ingat katurang pemenang marah peken jong niang lah itu di gua maya mana jani galak-galak karena orang pemenang dijo gelang kali pemenang paman yene sensi gelang orang Cina
adene paman. Tegarang paman mana? Kira-kira bung. Iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo madwe putra kualon. Yang niki makin atur itu anak kelingsir. Pinah ke pemenang. Pinah ke upeti. Manglene presiden ngewowohan kawisesan Palungo Cokordewo. Aduh, sedang malah pesan paman. Misi buka dor paman itu saja. Putra kualon ngelah nyanyi meduot lu bulan. Wani bin sadar. Ne pinah ke pemenang utama paman. Lah, masih kasep kan? Kisah peniki. Mangkin diring gelarang Dharma wecine. Dharma ning pengliakan. Wanesian dan luah derangkan. Kalau ngocok pada wong ngepuriang. Ciciang makin diri keleng gelongkor ini. Terus. Sing mana nih detun paman? Pirakin titiang Hidoyana nangis sungkan. Sungkan jesing. Kewala dari sing kekenak ban gelap paman. Uli dipuanjani. Setungil tengah lamang iceneng metangi keduluren ban pangis paman. Bro. Yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawakang matur sisip di tiang rin. Mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa. Saya neruntik pengiring-iring Hidoyraka yadin wenten Hidoyari menyang Cukuri Dewa dikalih Raina Ratu Borbong Dibuan kulun paman. di tiang memanah nangkil ngepuriang yang gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya tauningahnya ngering Hidoyraka tang wenten wonten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantos sang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah liring jabon tengah dua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang ratu aku Ngelawan ban kengken. sapuniki lek nenten titiang undingayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih Raina durung pisan titiang naonin madrebe manah ajerih kali punika inggih
malih bos-bos kadu aku petang dadat jaga tinenten keni antuk titiang ilingin kangin kau pemedal duwini kadi punika nyelak ring ngarep titiang bos wau nih ton titiang suara ageng-ageng ring pengapit pemedali rasa megelanaran sunaran sak mako ijal maka samira dulu agong kedatang ring kidam mengpadah ugro kengkenan ras paman gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat iling titiang ring pebesan nake dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapa gerainan sengkalo yen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagehan tembok di kudo apa pangkung bisa kat cepurin pedam mang ibo di tanah iling titiang ring punika ratu dua kong kengkenan ras paman ya tiang titiang jadin titiang memargi nenten keni antuk ketiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin bulas titiang ring ajang pemedali ratu dua male jebos ampun jag wenten jat mau agam-agam sarang kalih rauh saking puri puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman kadi atur titiang wau raina wangi menangi dewa ning apa ya nih paman yang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina ratu paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman kemudian ladeng kene dewane menang iki titiang menang udah nangkile di dewi paman ngalengan paman nah dak sungkan ratu dua nah kengke nunduk di dewa ning ngamane cening diapin paman dia namun tuh sekan rasmunah punika riyin dikayang ratu dua kong utus titiang kijau patut titiang memargi ngeruruk palian nando wenten ngayah nambahin sungkan itu yang ngomong angkiane cening lautang paman ngalih palian kok iye beli paman ya paman titiang pacang ke pom raja jadi nuna sang-sang paman ini malu ireng ide pintu panglat tadi paman tapi malah kirang beli nabi tadi rang butuh kepesan beli tiken lacur nabi jeneng subuh sedo aduh beli apa nabi umat tanpa paman paman yang raja nih paman aku nabi ada nabi beli ada sop yang mutan beli ya jeneng sedo jeneng Lino itu ya dua go lautang dewa layon itu ya nak riyin linjang di balai semua sapuniki beli wawu bisa nih cening nak kenyem-kenyem dong di tiareng kedongan biragi di tiara resipun nangis kodropun di tiang mulai pergi dong sampun memang kini cening sampun sedang tapi puaran di tiang kantun mau repli nanti tiang nenten sidang sama tuang perdi sentana memang kan wenten lare si cening ne patut ngentos linge beli sampun lare si cening sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang tiadi astun titiang mau putra kwalon rengi cening mana titiang cungku pisan beli wantar rengi cening
titiang pasang landeng ampo deweka riwakas kayang titiang itu beli tuan ini makin sampun iki raris kawentenan reng siro reng dijo titiang pasang mengeklandengan beli Kengken melah raos si dewo di pelengan jani manis atur dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kante wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau cana sapun itu beli kemudian marajani ada ulung raos si dewo buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang raos buka gitu beli sampun nanti geles salet arso tapi mawe nanti tiang tenanen matur sapunika duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kanten nang tiang rasa sampun cuma gar mana tiang beli yen dumun pe tiang matur sapunika dan saat maka tiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun yen beli bon subo jagare awenan sing ado atur dewa ken beli kan tegarang kena-kenahan ini patut sanang lantengan dewa jani ini patut sanang cagarang dewa dugas mbok dewa ini ngelekadang ceneng bagus ping telu ping pat kau katulung-tulung mangane pang sido je dewa mati tulung tekeneng mbok dewa ini perjani ngaji momongol ngaji sing ningah mulo kene prah nak memadu ha beli nente nyuriane dawa punika di anak melayu ngerara balian siap dong boya lantas di pulangan kan agon-agonan beli nengai santanu cari ceneng bagus pangado nyayut kelacuran beli nene ukas nejani ceneng lantas subuh situ nyene patut ngentosin linggih beli ngemutan yang jagat di video ya namun tu tebatin bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo manene pang sido ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna batin bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulang mekejang pejendangannya apa gunanya gelah nyusung merajaan rasa saya ada wiki asong sekedeng dewek gelah makin nalan reno cana duanen yang pemerajaan ku nganti linggih kita sang yang kita mina pandi tiang sampun hati palukut duanen wentan sastra sane ngamangsan sane mengaring sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentenan di manusia hidup ini kiring mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang keredana mangredana sangiang purusa mangredana sangiang keredana raris wijil utpedi setiti kelawan yang perlina doanen sampun panemaya itu yana punapi anduk di tiang laku wako kengken paman sampun panemanya yana lino gitu waduh dengan paman kelawan raben gelah tegarang kena hangmal tiga ada unuk ini kaya ngatanin nakalek motos lubulan subol lantas ngemasin situ di pelangan jana wena sesedan hutan gelah tanpa jalaran tanpa sangkan jag nadak sare di pelangan jana dini lantas bakat benggelah mikayunin iyan sing ada manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat ke diceding kemudian pianak lah situ dini bakat benggelah mikayunin dini ya subuh kau cap leak niste nerguno ya tadi liak yang yedot nyentokan kawisesan sing pantas nak alik metluh lubulan pak-pak di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah topang pak-pak aja kena sampun ang runtuh ang wajan sampun kedua ilo dah artisan ratu wako tong boya lantas pak
rasa sing sidong nyempen lanang sakit kayun lah dipelangan agan-agangan lah mulo lantas lantingan dewek tekining itu nih jani cening lah tak sumpah sedang nih cening bagus si dewa nih las pesani dewa ngalahin haji antosan haji nih hajinya dia lah kan untuk perjalanan dewa nih antosan haji nih paman aduh ayo man ayo alon-alon rian memargi beli cinga sekian di tiang beli mama nawagang mamitang gugro di tiang suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangiang atur ing Cukuri Dewa sesampun pangihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan Cukuri Dewa elingan nenten idoyari Raben Cukuri Dewa kemau nenten idoyanak para putra duwe nuwe nang linggih Cukuri Dewa Cukuri Dewa pinake tedung jagat banyak duwe ring video pura sami nerebe nang linggih Cukuri Dewa sampunan ring puri kemauan pikayunina bobot kautaman linggih Cukuri Dewa pinakenan kurang wantah midah dabin waduh duwe sami yang Cukuri Dewa nuwate makin ratu biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang regiana saking sekala rauh kene sekala ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemarkan Cukuri Dewa lina kemana antuk titiang sayan doh linggih hidoyana sayantan kepanggo semalih siro patut midah dabin jakat duwe ni ratu lugro yaden ido dua go ngalit lina ido ne patut nunas linggih Cukuri Dewa pungkurannya kerwerti kadi atur dane parakan Cukuri Dewa belin titiang siro sido pacang nambahin pekayun ido sang yang tita wenten anak ya den nenten saking pepadan mas ido ratu dua gong daler ido warih Cukuri Dewa dereng ido picayang jagat duwene kemana antuk titiang nenten wenten bau dando ya ada pengabih nenten ngiring pemutus pikayun Cukuri Dewa nah wakang paman di subane lantas ada pemumun paman kegede-kegede itu sido pasah ngapurno yang kayun lah paman sedo ya kone cening bagus kudiang lah tanbina ceratur paman ada cening bagus semaro putra subuh meraga dhuwur nak pantas gentos linggih lah diutas dua gelah mau balik mau pengideh kene paman melah nyen paman ngemani cening bagus semaro putra bien lantas ada manusia mata iri nutuk lantas perjalanan cening bagus ampol lantas warang sesida-sidayan titiang lah lakar keburi indah yang aksi layan layon ido yana rasengsak nyakayon ngelang ayon nang icening paman bro napi malih Cukuri Dewa saat maka putra antuk memas sang titiang memarahkan diriki yang dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut pikayun Cukuri Dewa menawi nenten dina rek duaku napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri raune saking negarang paman ngepung atur kengke menapat gelang ngisi kayun ngelari tamangane jani paman keselak rasa manah di tiang ratu dua gongcen ngawa anang asap punika kengken Cukuri Dewa ngiring pemargan ido irake melinggih ngerahino ring puri
wenten tur mengalo kadi mangkin niwakin kurin Cukuri Dewa nenton sida kapikayun antuk Cukuri Dewa sing kekenal nabi malih titiang angin Cukuri Dewa parakang wenten putusan saking kuri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten boleh parak titiang raris di kain Cukuri Dewa doh sida pacang antuk titiang ngemanah wonten yen rara patut titiang ukuh wenten tunas sang ring Cukuri Dewa menuna apane katunasan paman iki aku dikalih raine wong ngene boyo sapunika benar titiang nenten dados 11 ring Jago ring Karang Kepatih kan adik itu nenten kemana antuk titiang sane dumun-dumunan lugro dipipuane nahanen dan titiang sapunika mekeletak mana titiange Kadi Daud eling memanah nangkil ngepuriang benar menawi punika sampun cihna kaon doning sedurung punika manah titiange Kadi Bok sapunika wau rauh titiang ring ajang pemedali ratu benar Mas Riyad jak pedang jagate titiang keni kewengian kedatang ring Kidamang Padang paman kepedangan nggih we nang nenen maluno kemudian tadi tengah yang latri anum tangkil kepuri apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang jak ya makita menit sing itu kemudian tangkil pedang sudah dipulas cuma kita kok niko sampun Ratu Duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ring ajang pemedali malih jebos diragen titiang sampun klesak agang masuhara apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang benar medongangan raris titiang telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten jagerauh jatmo ageng-ageng badang-badang sareng kalih saking puri atuh sane muani malih basangipun kadi bodake kekalih wenten ageng kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane klek sapunika tate galang ton titiang rauh saput ne pangitu kandapan paman ingat nggih sampun ipun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin kamanipune selam makaman selam nggih kumisipun nyempang nasipun gembrong nih tunggra man ngetor makasiki dewe titiang bangun titiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganjak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang man punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin oh ajak dadu nggih luh muani jatmo nggih Luh muani. nggih sane luh anapan enek nggih rupane Ratu titiang tuwa anggen Kordewa parakan yen pianak duwe titiange parakan Kordewa nipine keleka sane sampun truna benar yenipun memanah titiang rarahang mantu yen Kadi Jatmone panggih kalih raine wengi niki titiang rarahang mantu pangpadan kon wihin titiangipun nganten pangayang atman titiang magantung ringting petonge ampun nang titiang kadang cucu nyana paman nang tegarang paman matur lemone loh kenapa paman ngingetin niki yen lemone keliun pengayah adipuri ada mirip mesai pengayah nenten wenten sapunika mat sane muani malih dumun aturang titiang nggih yen sip-sipang titiang cucuk ipune keteng titiang riyen oh caranya wonten manut nenten titiang iwang ring Cukuri Dewa nah asli apa kadi parakane belin titiang pisan kok kene sapuniki pisan nggih weh no senudang beli jadi angon anu Ratu Ibu maraga awakne gede jak beli bangun jak beli borang anu melang-melang ake malu nampi munyil nyamoa yen paman kenapa mesin cara nyen nak cara nak mesin sing artine saja kemudian jak cara negakin ke debong koden tek jet membelus asah nyen ketua anu mirip sing kalian sedron udan beline dah nak maro cara sing artine sing ipun sampun belen titiang yen gitu maro yo tiang beli matur dodolan taong paman ngorane wani pesakan cara ieu nggih pemakasane lo caranya paman awanan titiang uning ayang ring Cukuri Dewa nenten wenten penyeruan pengayah ring uri luh sapunika rupane
kamaon ya maturing ko dewa menyan ko dewa tan wikani doi rakot talar mentan Adi misi ketok hengket. kadi cokori dewa bisa